Raiffeisen banka u ponudi ima stambeni kredit uz veoma povoljnu kamatnu stopu. U okviru aktuelne ponude stambenih kredita, klijenti imaju mogućnost izbora fiksne kamatne stope za kredite sa rokom otplate do 15 godina. Klijenti ovaj kredit mogu koristiti za kupovinu stana ili stana u izgradnji kod određenih investitora, kao i izgradnju vlastite stambene jedinice. Također, korisnici kredita mogu dobiti i dodatni iznos u gotovini do 10.000 konvertibilnih maraka, a za koji nije potreban dokaz o namjeni. Više informacija dostupno je na web stranici Raiffeisen banke www.raiffeisenbank.ba.